teman-teman, wow, ini pohon kimpul teman-teman ini. Wow, pohon kimpul apa pohon talas nih ya teman-teman ya. Wah, oke teman-teman, hari ini kita mau berpetualang mencari si ondel-ondel, Upin Ipin, mobil Tayo, ondel-ondel pocong, Pop-it Jumbo. Wow, oke, sekarang kita mulai berpetualang nih teman-teman nih. Kita berjalan kemari dulu nih teman-teman ini. Kira-kira kita akan menelusuri, wow, hutan rimba nih teman-teman ini. Wow, tapi di hutan ada pohon pisang ini ya teman-teman ya. Wow, oke, sekarang kita mulai berpetualang mencari di bawah-bawah pohon nih teman-teman nih. Kira-kira kita akan menemukan apa ya teman-teman ya. Wow, ini pohon jambu nih teman-teman ini. Sepertinya ada sesuatu nih teman-teman nih di bawah pohon jambu nih teman-teman. Wah, 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 wah. Wow, ada ondel-ondel pocong warna kuning dan hitam teman-teman ini. Wow. Oke, kita selamatkan di mana nih teman-teman ini? Wow, kita selamatkan di sini saja dulu ya teman-teman ya. Wow. Oke, sekarang kita mulai mencari lagi ya teman-teman ya. Wow. Oke, coba kita cari lagi ya teman-teman ya. Wow, ini rumput sangat lebat nih teman-teman ini. Wow. Wow, 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 wow. Ini ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ada topeng ondel-ondel. Wow. Topeng ondel-ondel. Oke, kita dapat topeng ondel-ondel. Ada 3 nih teman-teman ini. Wow, topeng ondel-ondel cantik-cantik sekali teman-teman ini. Wow, oke. Coba kita mulai cari lagi nih teman-teman ini. Kira-kira ada apa nih teman-teman ini? Coba kita mulai mencari di sini teman-teman ini. Wow, wow. Wow, ini ada Pop-it teman-teman. Ada Pop-it. Wow, Pop-it bayi dan Pop-it kuda teman-teman. Wah, Pop-it bayi dan Pop-it kuda. Oke, kita dapat Pop-it pocong ondel-ondel, topeng ondel-ondel teman-teman ini. Wow, coba kita cari lagi teman-teman. Kira-kira kita akan menemukan apa lagi nih teman-teman ini. Wow, coba kita. Wow, 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 wow. Ini putih-putih apa nih teman-teman ini? Wow, ondel-ondel pocong lagi berteduh teman-teman. Lagi berteduh di bawah pohon pisang. Wow. Oke, kita dapat lagi teman-teman ini. Ondel-ondel pocong banyak sekali teman-teman. Wah, lucu-lucu juga ya. Wah. Oke, coba kita mulai cari lagi ya teman-teman ya. Kira-kira kita akan mendapatkan apa nih? Apa nih? Wow, coba kita kembali teman-teman. Wah, coba kita lihat teman-teman, itu ada suara apa ya? Wow, berisik sekali. Wow, wow, wow. Ada mobil Rooster EZ teman-teman ini. Wow, mobil Rus. Wow. Oke, kita dapat mobil Rus ini, mobil yang bisa ngomong nih sepertinya nih. Wow. Oke teman-teman, sepertinya petualangan kita sudah selesai nih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Oke, goodbye.